Amahoro y'Imana kuri wowe udahwema kubana natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri imiyoboro yacu ya YouTube ariyo AMTV Show ndetse na Gasabo News 24. Nguhaye ikaze mu makuru yacu abanziriza yandi yo kuri uyu munsi, aho tugaruka ku makuru agezweho ashingiye ku kuri no kwisesengura rirambye. Uyu munsi turabagezaho inkuru yihariye ishingiye ku birego bikomeye birimo gucura umugambi wo kwica Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo, gukorana n'inyeshyamba za M23 ndetse no gushinjwa kugambanira igihugu. Ibi ni ibirego bishya ubushinjacyaha bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwifuza gutangiza ko wahoze ari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange. Gusa turafata umwanya wo kwibaza n'ibibazo, ese koko Kabila Joseph yagiriye u Rwanda inama yo guhagarika umugambi wo kwivugana Perezida Tshisekedi? Ese niki kiri inyuma y'aya makimbirane hagati ya Kinshasa, Kigali ndetse n'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo? Turabisobanura byose tugendeye ku bimenyetso, ibisobanuro by'inzego z'ubutabera n'ubusesenguzi bwa politike mpuzamahanga. Nge mugiye kubana muri gahunda y'amakuru, nitwa Etienne Besa ngo hayi ikaze. Nyuma y'imyaka 18 y'ubuye iki gihugu, Joseph Kabila Kabange yasimbuwe ku butegetsi na Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Ariko ntibyarangiriye aho. Uyu mugabo wakunze gushinjwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa uruhare mu bibazo by'umutekano muke ubari mu mazi abira, aregwa kugira uruhare mu bufatanye n'umutwe wa M23, ashinjwa ubugambanyi, ibya by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Byinshi bimenyetso bivugwa ko byatanzwe n'abahoze ari abayobozi muri M23 bakaza gutabwa muri yombi n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse n'andi makuru yavuye mu iperereza ya gisirikare muri Kongo. Joseph Kabila Kabange wabaye Perezida wa Kongo ari mu mazi abira. N'ubwa mbere mu mateka ya Kongo umuntu wayoboye igihugu igihe kirekire nk'iki ashinjwa ibi byaha bikomeye. Kabila ashinjwa kugira imikoranire ya hafi n'umutwe wa M23, umutwe w'inyeshyamba ivuga ko umaze imyaka utera umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mutwe ukomeje gushinjwa n'umuryango w'abibumbye ndetse n'amahanga ko ushyigikiwe na leta y'u Rwanda. Uretse ibyo kandi leta ya Kongo ishinja u Rwanda gusahura umutungo kamere wa Kongo harimo zahabu, coltan na cobalt. Lieutenant General Lekulia Bakuma Lisilene, umugenzuzi mukuru w'urukiko rw'igisirikare muri Kongo, yatangaje ko amakuru y'iperereza yemeza ko Kabila na M23 bahuriye mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi Tshilombo. Yavuze ko uwitwa Eric Nkuba wahoze mu bayobozi ba M23 ubwo yatawe muri yombi muri Tanzania yatanze amakuru afatika kandi ahagije. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iratangaza ko u Rwanda rwari rufite umugambi wo kwivugana Perezida Felix Antoine Tshisekedi, gusa uwo mugambi uza kudashyirwa mu bikorwa nyuma y'inama ivuga ko Joseph Kabila Kabange yahaye ubuyobozi bw'u Rwanda. Aya makuru yatangajwe na Lieutenant General Lekulia Bakuma, umugenzuzi mukuru w'urukiko rwa gisirikare muri Kongo, ubwo yari imbere y'abagize Sena basaba kwambura Kabila ubudahangarwa. Intego y'ubusabe no kugira ngo ubutabera bubone uko bukurikirana ku byaha bikomeye Kabila ashinjwa. Ibi bije mu gihe Kinshasa imaze igihe ivuga ko Joseph Kabila Kabange afite uruhare rukomeye mu ntambara imaze igihe iri kubera muri Kongo, intambara bivuga ko yatejwe na M23 irwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Kongo. Kabila ashinjwa gutanga ubufasha kuri M23 ndetse n'imikoranire ya hafi n'u Rwanda. Joseph Kabila Kabange nyuma yo kuva ku butegetsi yahise agirwa umusenateri ubuzima bwe bwose. Bivuze ko kugira ngo akurikiranwe mu nkiko agomba kubanza kwamburwa ubudahangarwa ahabwa n'amategeko. Mu kugaragaza impamvu zifatika zo kumukurikirana, General Bakuma yavuze ko hari ibimenyetso bifatika byerekana imikoranire ya Kabila n'inyeshyamba za M23. By'umwihariko yagaragaje amakuru yatanzwe n'uwitwa Eric Nkuba Shebandu wahoze ari mu bayobozi bakuru b'umutwe wa M23 wafashwe na leta ya Tanzania agashyikirizwa ubutegetsi bw'Kinshasa. Eric Nkuba ubwabazwaga ngo yavuze ko ku ya 15 Gicurasi mu mwaka wa 2023 yumviye i Kampala ibiganiro hagati ya Joseph Kabila na Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa wa AFC M23, aho baganiraga ku buryo bwo guhirika Perezida Tshisekedi Antoine Felix. Muri ibyo biganiro ngo u Rwanda rwari rufite umugambi wo kwivugana Perezida Tshisekedi, ariko Kabila arugira inama yo kubireka. Impamvu iyo nama nkuko bivugwa nuko Kabila atashakaga ko Tshisekedi ahinduka intwari y'igihugu, ahubwo ngo yamaze impungenge abari bafite uwo mugambi, ababwira ko ikiruta ari gukora kudeta cyangwa se guhiruka ubutegetsi binyuze muri politike no kurwana bakoresheje igisirikare. Ukubera ko Kabila ari senateri ubuzima bwe bwose, amategeko amurinda gukurikiranwa n'ubutabera. Gusa igisirikare cyasabye Sena kwambura Kabila ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe.
Ibi birimo kwigwa kandi biramutse byemejwe Kabila yagezwa imbere y'urukiko ku mugaragaro. Mu kwezi kwa Mata 2025 Kabila yagaragaye mu mujyi wa Goma uri hafi y'umupaka w'u Rwanda. Amakuru aturuka mu nzego z'iperereza avuga ko yanyuze i Kigali agahabwa ubufasha mu ngendo. Ibi byatije umurindi ibindi birego bivuga ko haba hari umubano udasanzwe hagati ya Kabila ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gushinja M23 gusahura no kugurisha umutungo kamere wa Kongo. Inzego z'ubutabera zivuga ko Kabila yabigizemo uruhare. Mu gihe yari muri Afurika y'Epfo, Joseph Kabila yabwiye itangazamakuru ko ibyo birego byose ari bihimbano by'abashaka kumuharabika. Yavuze ko nta na rimwe yigeze agira uruhare mu gucura umugambi uwo ari we wese uguhungabanya umutekano mu gihugu, ko ahubwo yifuza amahoro arambye muri Kongo. Ibi birego bireba Kabila, M23 ndetse na leta y'u Rwanda bishobora kurushaho kuzambya umubano hagati ya Kongo n'ibihugu by'ibituranyi, cyane cyane u Rwanda. Gusa ibihugu by'amahanga harimo leta zunze ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye barimo kugerageza uburyo bwo kunga ibi bihugu byo mu karere hagamijwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ese mu gihe Joseph Kabila yabakuriyeho ubwo budahangarwa ahabwa amategeko ya Kongo azaburanishwa ku mugaragaro? Ese ni umugambi wa politiki wo kumuca intege cyangwa koko ni ubutabera burimo gukora akazi kabwo? Ibi byose ni ibibazo bizakomeza gusubizwa n'igihe, ariko icy'ingenzi abaturage ba Kongo bifuza ni amahoro, ubutabera n'ubuyobozi bwiza. Reka ngushimire cyane waruteze yombi. Uyu ni musozo wacu w'iyi nkuru. Amakuru nk'aya nakagaruka hano kuri AMTV Show na Gasabo News 24. Shalom.